Akristo nthigurune yonthe ni bakungwirite kwambwa kwa Jesu mutharabene niyo Good Friday. Akristo bakanisa ya Methodist ya MCK Kirogine ni bakinyite ndene ya studio cha Weru FM na Weru TV kienda kurombaniria amwe kagitene kau nawe batiri mwene misheni ya Cathedral ya Meru batiri kaberia na atongerete Akristo bakanisa yeu kiri gukungwira antu kweje kukurukira njira ya mutharaba. Muthuri Murioki atutariria. Iri ntiko ya kwambiria mwambijo Pasaka ntiko iri Akristo bachiumeria nikenda kuonania kwamba kwa Jesu kagita kara kwirira mukristo kenda meya jo jamba kurekerwa na ndo narua kanje Methodist MCK nikinyite station ya Weru nikenda kuonania wendo bubu Madhani na tuwe tuliaja nande tule Akristo bakanisa ya Kirogine tukitharima rieto riaku na tugitaia kitharimo giaku nikenda tumba kweja na birio twete nikenda mwathani otutharima na tukomba kutharima bangi nikenda otukiria tukomba gukiria bangi nikenda mwathani otutuga tukomba gutugana nikenda waturithia tukomba kurithia nero marao nandi Kristation ya Weru niroriri kionto tuli aja nande mwathani tugeta yo tugibwaku na kitharimo giaku tukitharima ga station yeje ya Weru ire mwathani yete kitharimo kiritwe na kiri Kenya yonthe nikenda manto jayo mwathani yakabua mono na jathongome mono nikenda utongerie ne bwayo bugakaraga bari no thiri no kiri na kwagwatanira magitene jonthe nikenda gutamba kwao mwathani gugatongerwa nigwe nikenda mwathani bagakinyire nyabara batekinyirikite kunaria kuri kuraja nabo utwirite antu baku bauraga ikwaga omenyo ni untu bo mwathani tukutharima station yeje ni untu bakureta ira antu omenyo bo mithemba mianya bwethura ni umenyo bo urimi ni urimi bo biachara ni umenyo bo ruteto rwaku ni umenyo bo kinya manto ja mirimo na cibitare ni umenyo bunthe bura mwathani bairitana eria bakinyeria antu baku batharima geni untu bo amna bobu kongina kukanche Katholiki etongerte Father Kaberia bedo bakiridio ntoja bobu ndene ya kanisa kuntu kwenarua tukuririkana yara Yesu Kristo akurukirire njamari nyingi akitharauliwa mono alingwa iboko mwishone amba mutharabene turatharike yawe ni untu babatu twimbe na kubara bonde betikiti Kristo narua imuthenya jo munene mono kiribo nonto ne untu kwira bakuririkana kura Yesu Kristo ashamarire na kumba gutukura mejene yetu na twikenda twakura antu barabangi kuma ukombone maukombo mwanya ya uturo bubu maukombo ya thina maukombo ya mirimo maukombo ya kwaga mbesha na iyo jara yonde tuwaga Yesu Kristo na tukomborere kiyo na kuna ndi yo tukurikana narua na ndiro mbrao ni gutigira nthiguru ya Kenya inathiri na tongire bonde bakuja bare amwe nikenda kuthwa kwina witu na mbere ntumerie nene kaitena gaka intumeri ya thiri kurombera nthiguru yetu imbe kugia na ukiri imbe kugia na kwaraniria na kwaraniria gukwega kwa witithia nthiguru na mbere ti ucokia nthiguru na nyuma manto ya siasa yathirire yatigere na ndi kuritira antu ngugi na kubanga mibango emega ya kuritira antu na mugongo ngugi inkiripotera muri Juma betabuthuni muri